Aya mwiroreri hwaini no wakinya wa gucokia kiuria giaku na anja irio tinda gugituria na anja iria tugucokia muthenya umuthi tondu nuona ani thiini wa studio uguo ni kuga ati turacokia ciuria cigemaini na kuheo twana midwifery na kikingi kuheo twana hau niho ndakinyia na midwifery sindio inaitwa midwifery midwifery na pregnancy breastfeeding ndio ciothe ciguka nitugucokia prolapse ciothe prolapse niki twambie hau abo tugeithia ni arabu twambie hau bako ni attack reke tugeithia riothe maratwirorera na aria bangikorwo magithutikiria ni kuri andu mekiraga on magathi na mbere na wira no maratuthikiria koguo mageithike haria mari na ni twakena ni gutuhe nginya chance ya kumatungata kuhitukira ungi uria Ngai atuhete. Yes ni ndacoka ni twacoka ni ndamuona gaka getagwo tugire tugageta sister ya J CJ neguka icekuhe so tukwambithia na prolapse tadirikania niki ni gukuririkana na riri urauga prolapse yake prolapse ri no ikorwo nginyeri kiugo gia githungu prolapse ni kuga riri kindu kiroima riu ni tugaga uhoro wa uterine prolapse koguo ni kuga muscles iria inyitagirira uterus ni itwikite ringi loose na uterus ikoimira na njira ya uciari. Yeah. Okay, thank you ani. Riu twina ciuria no iharirie. Riu twara mundu reka kigeranio. No riu wega ni ati miaka ira tuikarite haha ri. Riu gwicio ngicokio nawe. Niguo. Sure. Aya, riu tuthie na mbere. Hi, ni Joy from Chuka. Nilikuwa nakuuliza time yenye uko na mimba na bado period inakuja, shida ni nini? Number 1 twambe twitikaniria atiriri hindi ciothe mundu ohete nda ndagirirwo ni gukorwo akiura thakame. Okay, gwi kindu gitagwo riria kana karatwika formed tumbagiria kuga haria moriura haria karaikuruka nigetha kenyitirire ruthingo-ini rwa uterus ri he kindu twitaga attachment. Iyo process itagwo attachment how ya kana implantation, not really attachment, implantation. How ni doa nita ko drill ya drill ya igira nyama-ini koguo hau ni to expectaga ringi a drop of blood ni kuona drops cia blood, not common na ti andu othe but iyo no ikike na tukauga ti undu wa gutuma umake. No riu araigwa uhoro wa periods mundu ohete nda ndagirirwo ni kuona periods na ndagirirwo ni gukorwo bleed koguo ra tu ringi mu advice ni atiriri ni athi thibitari kukura thakame ohete nda ni ugwati. Good, tunakiuria gia keri. Please, naitwa George kutoka Lariak. Bibi yangu ako na mimba, inafika mahali anapiga nduru alafu anatapika. Ni nini mbaya? Please help me. Mtu ni lazima kutapika time ako na mimba na ama ni mimba ya kwanza? Osheru nekiuria kia mbere na heno geroga atiriri mtu ni lazima atapike time ako na mimba na ni mimba ya kwanza. Thank you Lydia. Okay. Leke jugi atiriri to nginya kiria gitumaga andu matahike hindi ria mohete ndari tumitaga hormonal imbalance na hormonal imbalance ni erehaga maundu maya mangi mothe nginya kuira ngoro kuigua gutahika ko mundu igua gutahika na ndegutahika kuri ungi nake otahikaga no ye tuheaga kindu gitagwo hyperemesis gravidarum wewe uguo ni kuga atia ni horo wa gutahika muno nginya wanywa mai ugatahika igatuika severe nona irambiririe ringi kuigua kuira ngoro ugatahika no riu ni yatuika severe such that gutire kindu ungihota ku retain uranywa nginya mai ukamatahika nona koguo tugaga yothe ni hormonal imbalance na jugaga atiriri andu makuaga mohaga nda na makuaga nda differently. Taru tungiaria ona we ni twaragia maita maingi uria maundu maria wahitukiire ukuite CJ timo ndahitukiire nguite ciana ciakwa and again uria de behavior na nda ya mbere ni different no na de behavior na nda ya keri ni gukuringana na ciothe ciukaga ni undu wa hormonal imbalance na koguo otoria wonaga atiriri kuri andu maturagwo hindi ria maragia periods mena periods na kuri andu mataturagwo makoragwo yani ni twende ni moka karibuni twende na muthie no kuri andu thuko icio igiri kana ithatu matiumaga nyumba kuri andu no nginya manywe dawa cia ruo koguo kona ni andu different na ndoya nginya amwe ni sisters nona no mundu are behave differently the same case
na pregnancy to nginya mundu atahike ni gukuri ni kyo twimitaga atiriri focused antenatal care. Focused ni kuga atiriri ithuothe ni tuhete nda no we wiki we akukuite we wiki kiviako murathumbũrana kiviako na nie ni focused. Good. Aya Wambo, sasa disadvantages iyo mwenye anapiga nduru naye na anatapika hau hagutahika ni watariria na hakupiga nduru no hormones riu hagupiga nduru ni egutwira atiriri ni mundu no akiuge mbu ni undu wa maundu maingi no kiuge mbu nginya ndu wa kwenda attention no kiuge mbu ni tondu wa ruo riu tutinamenya kana relationship ya kuga mbu na gutahika ni ndingihota gu connect koguo no akoriro kiria kiratuma uge mbure ningi ni ruo. Good. Wambo, sasa disadvantages za ku exceed 40 weeks of pregnancy ni zipi? Because I'm past 40 weeks and I'm panicking. Ni akiritie mumwitaga ADD. Na nyambe njugi atiriri tukiaria horo wa EDD. EDD iria utaragiro tugaga tutaraga kuma the thiku ya muico ya periods cia muico koguo twayaga thiku yo twayaga thiku ya mbere iria wonire periods na tugitara nayo thiku yo tugutaragira tugakuhe eyo EDD ni tuongagirira wiki ngeici icio ni thiku 14 no yo ri uyu ni specific koguo no koroni ekite scan ikamonia 41 weeks nona na riu aroria mauru kana mogwati bara mangiukania na kuhitukia. You mean ultrasound hota kuonia mundu haria how many weeks? Okay, ni kuonagia nginya na weight ya mwana ikuonagia the weeks nginya days nega kuonia the weight ya mwana. The same case on EDD ni tugutara na tuone the weeks and the days nona koguo uyu aroria ni mogwati mariku mangioneka ni tondu wa kuhitukia 41 weeks 41 weeks ri haria cutting line tutituraingira 42 koguo tugaga 41 plus ndio tungitua kugatiriri mogwati maria mangioneka number 1 ni tondu placenta twetikanirie kuma tene ati placenta niwe mami wa keri wa kana gaka tondu kiria mutumia ariaga kihitukagira gikinyagira mwana kuhitukira placenta na koguo placenta niwe after 41 plus how 42 weeks ni arikia wira wayo yagiriro ni kwambiria gwika atia yagiriro ni gukorwo ikirikia wira wayo kana koime nigetha riu ka feed kuma kuri nyina directly koguo after 41 weeks ni tugiana kindu gitagwo placental insufficiency na koguo kona kiria kirakinyira mwana ri ni kinini muno kana placenta ikagia indo twitaga calcification nita hard particles na hard particles icio tondu ci thiini wa placenta ri nona ni cia occupy space na space yo yatuika occupied hau neho exchange iratekagira place koguo kona kiria kirakinyira kana ri ni kinini muno koguo kona after the 41 weeks placenta ire haririria kurikia wayo wira wayo. Okay. How many hours does labor take? Oyo ne area ku feel how no you know we madam mana labor ohoro wa time tutaraga na riri kana mundu uragia kana ka mbere ugucio tumuheaga kuma 16 hours kuma 16 to 18 hours hau ni twagirirwo ni gukorwo kana gakiuma mundu uragia kana ga keri ga gatatu na ku tugaga 12 hours koguo ni kuga ruo rwa kwambiriria thinacara thinacara no ngia hwaini wagirirwo ni gukorwo kigia kana hindi mbere ya maundu maya magutara time mokite ri the African culture mataraga na riua moigaga mutumia akiturwo ni akirumwo ni ruo rwa kugia mwana ndagiririo ni kuona riua maita meri koguo ona riua ria kiroko agituragwo ndagiririo ni kuona riua riria ringi ria rucio agituragwo. That is more than 24 hours. Yeah. Naona ni moyo gutara mahinda. Naona ni moyo. Haya, nilijifungua kwa njia ya uzazi na niko na 10 weeks na bado sijapona. Shida inaweza kuwa ni nini? SVD. Rekenya bejugi atiri dena tuika very specific ni kuhonako. Tondu kuria tumia makigia ciana ri matemagwo. Tumitaga episiotomy twanario horo wa episiotomy matemagwo ni undu wa maundu maingi hari itumi nyingi iri gutuma mutumia atemwo no kiria meja turenda kunenehia njira nigetha kana geke atia koime koguo riu ndingimenya kana ni hau atemirwo
hatari harahona kana ni ciega itari iracokanira ringi akorwo no araturwo ringi akorwo ena kindu ta bleeding kana ringi ri ni nderatura tondu after kugia kana most of the time mutumia akiongithia ni iguaga ruo na aigua ruo hahanda na tugaga ne uterus ireka kindu gitagwo involution ikoragwo ikihihinyana ketuge kugiginyana nigethe icoke haria yari mbere pre-gravid uria yari mbere ya ikoretwo na kindu kirakura na process iyo ni riruo koguo ru ndingimenya kana ni mwiri kuria anogire akigia kana koguo kenjuge dina very specific ni kugutari kurahona. Good. Haya Wambo, naitwa Wamboi kutoka Embu. Mbona choo inakuanga ngumu after normal delivery? Koma nishinyitanete. Haya Wambo, naitwa Mary na niko na maswali. Nilipata mtoto wangu wa kwanza akiwa 3.1 normal. Kutoka niza imagine nilianza constipation, nikienda choo kubwa inatoka damu. Zinaweza kuwa nilikatwa kwa njia ya choo. Ya tatu. Haya Wambo na daktari. Hebu niulize daktari hii swali. Nilipata mtoto 2 weeks ago, but nikienda kwa choo nasikia uchungu sana kwa anus kana jera yana dhudha ya guthika hida. What can cause that pain? Okay. Number 1 re no ni hari dawa cia ruo no akorwo hena muthemba wa dawa cia ruo nona thutha wa mutumia kugia kana ri aingi ni meko opt kunywa dawa cia ruo ni tondu oguo ngutariirie mbere akiongithia kana ni araigua ruo uterus ukona kuri andu matengeragirira dawa over the counter makanywa kuri dawa manywaga there is a specific drug dikumigweta itumaga mundu omiro ni kioro. Number 2 neria very common ikoragwo kaingi atumia aria matemetwo episiotomy ni tondu agithi kioro ni araigua ruo koguo ma optaga go postpone akaigua ni araigua guthi kioro akahingiriria na ni oe sometimes ungituika preoccupied system cia mwiri ni ihotaga ku adjust koguo aka postpone ugakora auma na kahinda ni kuigua guthi kioro kiroko no ni a postpone nginya thaa 7 koguo ukona ni tondu wa iyo accumulation iyo ni ekwenda up na constipation kana kioro gigakorwo kiri kiumu na riu what happens agithie riu kioro kiu akaigua ruo na riu gigatuika ningi another problem. Okay. Ndaigua gutheka ni kaundu kangi ga guthekagio muthi handu tuma na mwanake etagwo Vincent tugutheka ni undu ria mathaa maguthiana noguo tukuhingagiriria maundu tutigacoke ku postpone. Yes. Ndaigua I'm 38 weeks but my baby is in breech. Riu guku ni gwaku guku ni Gatharaka Nithi breech. Kuna uwezekano wa kupata normal breech presentation ile runwa ntukire wira breech presentation koe tukone koe ukana gaka kwari Kawambu Kawambu ri gagiciaro ri gaciaritwo gaikaritio bethege kunjaga riu ni kuga atiriri ucio aratwira kana gake ri gaikarite o handu ha gukorwo gaikarite o tumitaga cephalic kuga kiongo nikio gitongorete atike cephalic no kuringana na mwarimu wa guthomithirie basic kuri umauga cephalic ni mwarimu wakwa Mrs. Zedinjero ajirire cephalic Moembu haha ni bethe haha niho haciaragwo mbere haha. Okay. Koguo ucio aratwira atiriri kana gake ri gaikarite o gaikarite thi uguo breech na gatwira 38 weeks koguo after 37 weeks ri ndakwirie kana gakoragwo kari term kana mwana ucio ni mukinyu no aime neyo ngere no ri ucio 38 weeks ru ucio etereire gutiri undu ngietereire no guciarwo na koguo aikarite oguo gutiri hindi ari garuruka ndangigaruruka na koguo ucio ria tungimu advice ni athie thibitari ndagitari uria kumona na midwives na ciara mekumona ni meku determine kana kau gake no gaciarwo nomo o uguo kana egutwaro theater na ni he maundu maria mangituma tutwarithie mangituma twaro theater na niguo angikorwo kana kau gathimo ni kanene kuringana na kilo estimated fetal weight. Okay. Kangikorwo ni karoneka ni kanene no atwaro theater no angikorwo ni kana kanini
na rĩngĩ anagia kana kangĩ mbere tinda ya mbere koguo kũringana ũrĩa nurses meguthimana midwives na ndagĩtarĩ arĩa mekuo nĩ mekũdetermine kana kau no magaciarithie kari breech presentation na nĩ maciaragwo tutanathie break ni mwana wa kilo cigana ũngĩtũmwo twarwo thieta breech presentation ndeke tuge kuma kilo 3 ya tondu kiongo nĩ kinene ũrĩa breech thina wa breech ni atiriri techniques cia kana skills cia guciarithia kana kari breech ni different na kiongo kiongo kiuma kiongo kiuma mwana ni kuma umaga tiga no complication ingi twitaga shoulder dystocia nayo yukaga ni tondu wa mwana munene na mwana munene nginya ogiciarithio githima ni uraigwa kiongo kiu ni kinene no breech thina wa breech ni atiriri mwini ungi wotha ni soft koguo buttocks ni kuma na shoulders ciume no kiongo gikoro kiri kinene kiongo gikwame na gikihari kana mundu uri uraciarithia breech akoro ti skilled koguo he uria kiongo gietagiriro kiume gietagiriro tuone nginya haha nigetha tucoke to flex kiongo riu ungikoro ni mundu tari skilled no attend kugucia and it is dangerous koguo uria ndingimwira ri mundu tocio ni athi thibitari good haya tucoka thiini wa gicunje gia keri horo riu no ririkane turacokia ciuria na anja no ririkane nginya kiuria kia mundu ungi no giguthomithagia ndugathi haraya tucokaniririe ro riu At home. Mzae. Kinoma. Ugali na slap. Madhe, wekelee mzito. Jota, halo, ni mbaya. Dola ni vibe. Kitu shwari, bidhaa bora kutoka Dola Group. Ugienda mugunda mwega wi hakuhi na tauni ukakwa Mawega. Ugienda mugunda utari na cira ukakwa Mawega. Ugienda mugunda wina ready title deed ni mawega. Ugienda handu ukoroka gwa karucio Ni mawega. handu ena security na thukuru Ni mawega. Kanitha na thibitari ni mawega. Njitagwo Ndonga murugamiri Mawega Company Limited na ithuĩ turutaga andu kombori-ini tukamatua komborithania. Njitagwo Njenga director Mawega Company Limited na ithuĩ twendagia migunda ĩrĩa hakuhĩ na mataũni. Ũguo wenda mugunda gũrana Mawega Company Limited. Na riu tuhure thimo 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. DP ithuĩ tũgũtũra twahũragwo kwa ihinda rĩrĩkũ twatũra tũheaga andũ mbeca na njĩra ĩno tũgakinya handũ tũkore tũtarĩ wĩikaro na tumĩre barabara-inĩ na twambie kũhoya rĩu nĩ ũguo. gicunje giki ni gia keri twina ni ndimwitaga ni na ni ngarana ni names getagwo Wambui na Wambui ni very passionate no horo igi kuciarithia twana midwife riu koguo weko wari hindi mahinda ma Exodus thama ugetagwo Shifira kana Pua. You remember those Hebrew no mare Hebrews aria maregire kuraga twana maero ni Pharaoh matiari Jews na matiari Hebrews utimenyekanaga mare Egyptian women makira muthamaki tu tutingiuraga tondu atumia acio maciaraga na tutari turaki makihithira so magiaga precipitate labor so shagura konda gwetage Shifira Ani Wambui kana Pua Ani Wambui ketumete Shifira sawa yeah Shifira is a good name by the way so but they kire kana gukoro gitaririe maundu medical
only that tutimamenyaga even taru he hĩndĩ ndonaga Psalms Daudi akĩra mwathani nĩ araturwo nĩ mũtwe but ũrĩa ĩtarĩirio ndũngĩhota gũtaũka nĩ mũtwe ũramũtura but now if you go to the encyclopedia Bible agakora kumbe ona nĩ kwari na maũndũ ma health koguo Ngai no wende atũthome health so aya Shifira waniĩ haha tũthiĩ namba 8 hi daktari I had a high blood pressure I went to hospital and they said I've been induced they said I have to be induced. I labored from 5 a.m. to 3 a.m. and I was dilated at 9 centimeters. But at last I ended up to theater. What could be the cause for me to go to theater? Oh, nemodo traumatized. Muno. Number 1, kiria ekirwa induction. Na nikuga atiriri hormones ciake okay ketwambirie na kigo induction ni kuga atiriri ndari na ruo kiria giatumire atuike induced ni tondu ari na high blood pressure na kejuge high blood pressure tiria tugaga the normal nona iria tugaga na pressure ino ni pressure in pregnancy koguo gwiciria ndagitari ura wa muthimire ni onire mwana ucio atangirutwo mutumia uyu in danger neho igwa gatumia merago nderirwo atirire thure mwana kana wanaigwa tu story tatu gwe koguo meant ya PT twanario horo wa PT the best management tungikinya hare riu twone riu mutumia uyu ni aguthie into eclampsia the best management ikoro kuruta mwana tondu wona waruta mwana ri okay ni tukuhota go control pressure ndirenda kuingira na ku muno riu arori atirire akileba agikinya 9 centimeters agicoka agithie theater riu ri ni maundu maingi muno mangituma akwamire hara 9 centimeters ani 9 centimeters 9 centimeters tigitikau kamwe turakiona mwana akiri haha ni kamwe tu no riu ri ni gukuringana na riri ni maundu maingi he kindu kimwe twitaga riri cervical dystocia na cervical dystocia ri ukona mutumia ni arimba wega ni akinya 7 centimeters cervix yoiga etikuhinguka ringi yarega na yarega uma nayo igwikwo atia yarega fiu na yangathiria hau koguo kaigwa na yangathiria hau ritu gucoka tuge na kindu gigitagwo obstructed labor prolonged labor koguo ukona tutingihota kuga specifically kana accurately ni atagwekekire no ungiona haha ndagitari arauga amutware theater either ni kwagirie na issue hare cervix. Number 2 and the most common one, mwana akinoga ringi mwana agithi kioro ringi heart rate ya mwana igicenjia koguo ndagitari athima akiona ona tutigitie ndakwirie tuthia na 1 hour sorry tuha 9 centimeters ri ona 30 minutes ni turona mwana ni egukoro imite no 30 minutes ici ri kuringana heartbeat ya mwana either it's very rapid above 160 kana ni ikoroka below 120 na ririkana mutumia ena pressure koguo stress yake stress cia hypertension cia PET ikinyire mwana atuika ke na stress ila tugaga fetal distress kana na reassuring fetal heart rate koguo ingetua gwikira my suspicion haha the most common thing ila ngikoro ya yekikire ni ati mwana ni anogire pole aya hai Wambo nini ufanya mtu asikie kama akona mimba na ukipima huna aki am getting stressed because pia natafuta mtu hii alafu unapima unapata yet hauna na uko na hizo signs za mimba okay gwicirie iyo yake ni dikwenda kuga ni most almost obvious but ni to kuga tirire directly yake kira kiratuma aigue tohete nda ni tondu wa anxiety ni etereire muno ni etereire mwana koguo hakiri ni cietereire mwana so psychological yeah pseudo pregnancy itago pseudo ni false pseudo means false koguo ena pseudo pregnancy ni tondu uria etereire mwana gwira indo ciothe ciumaga hakiri-ini mukuria watuirie mukuriaga story mukahota go postpone yes guthimagira na kiria uheaga so uguo urahota go postpone ni kuga ni wa command niligo story no ni njega muno ndungihota gutiga ndugakoreka atia yathi na mbere koguo hakiri ciaku iga command bladder hold no kaigwa ni wahota ku hold koguo when uriekite ri ni araigwa ni arafatara mwana muno na we mwene ni arafatara and maybe ni tondu wa pressure without
mathainiro fathainiro girlfriends nona riu iyo pressure yote ri ikaingira hakiri hakiri ga command systems system ika acquire a pregnancy state periods ikora periods ikaba ikora agacoka nyondo ikambĩrĩria gũtuĩka sensitive yani mwĩrĩ wothe ũgatuĩka pregnant ni nake ambĩrĩria nginya gũtahĩka na kagĩa all the signs cia pregnancy no actually very pregnant no mwĩrĩ nĩ ũkwĩ behaved pregnant no indo ciothe iroima it's a psychological problem mundu no ambĩrĩrie kwĩ behave na mbeca gĩthemba ta kĩu guo nyambĩrĩrie kwĩ imagine utonga riches treasures wealth as a man thinketh so he is to aigoro mundu nĩ gwĩciria ena nda na akambĩrĩrie kũhana as a man thinketh rĩu thĩna nĩ atĩrĩrĩ wona wekuo ũguo rĩ training your mind gwĩciria ũrĩa ũngĩona mbeca kĩwango gĩokuo ũrekua sawa hayo mambo Ameri niulizie doc kwa nini mtoto wangu hakulia wakati nilijifungua most likely mwana ũcio arĩ mũnogu na nini uri ukatwarĩria ohoro wa trauma ya women in difficult deliveries to mikira hana Dr. Karanja I think was Santa Mo the questions we got already kana riria goka no tucicokirie na thikũ ithatu and so many women ogitara nginya uri rathikiririe haha either pregnancy mutumia miscarriage after delivery during delivery uratweka ni atirire hingo ciothe reke njuge 100% ya tumia makigĩa mwana gutiri mundu tahitukagira trauma gutiri kurio kaundu gatumaga kurio gatriga gokaga na hario kindu gitigaraga ukaigua rigi akorwo ria ndegũkorwo na trauma ni tondu wa episiotomy haria atinĩtio ni egũkorwo na trauma tondu mwana ni agire kuonga ni agire iria urio ngi nake tondu ni kana ka mbere ni kongire nyondo ni ciatukire ezin gutire mutumia utakoragwo na kaundu kamuririkanagia kaundu tu ahitukagira koguo ria ngũrani ni atiriri ni the magnitude ya trauma na also threshold ya riri ni ko mundu ungitemwa na threshold ya pain na iyo ni personal kuri andu wabu ona ngirumwo ugakwa mundu arumwo atheka kuri ungi ekurumwo ikiundu kiu gikoro kikiritu muno koguo urio react emotionally psychologically ginya physically ukona yuma a trigger it was measured equally twagire the same measure of trigger but uria to react ni different aya mtu akiwa na genital warts anaweza jifungua normal. Naitwa Esther kutoka Nyeri. Stroke nauliza vagina warts zinaweza affect mtoto akizaliwa? It could affect mwana directly. Vaginal warts irehagwo ni HPV, human papilloma virus, na eyo ni different na irehaga cervical cancer. Irehaga warts ni different na koguo ekaga it could affect mwana directly. No kiria gigutuma atwaro theater ni angikorwo either those warts ni nene muno kana haria ire ingikoro ni irahinga gwicio ikoragwo nginya thiini wa cervix na koguo cervix ikidilate ri no ituike kana ikidilate ingituika gugate ndirageria kuga ingihana ta ciatinuka cervix ikihinguka ni ko bleed muno ni koragwo ikibleed muno koguo uria kuringana size na sigana atia ni kikio tuga mutumia atwaro thibitari atwaro theater. Okay. Aya, kwa nini daktari anatoboanga maji? Yes, Anita we. Yes, tondu kwaja wewe you're very guilty of that. Kutoboa maji. Okay, importance imo ya kutomboa maji. Kutomboa maji ni gutura mai. Na nu nona kana umuthitukire na riu ni tungiukire ginya na placenta. Mai maria roiganirire kana kare thiini wa nyina ri he mihuko iria ikoragwo ekuite mai macio kana ni tagathamaki na koguo mutumia angithie into labor ri mai macio ni maturagwa na number 1 iria tubaga tuture tumitaga rupture of membranes, artificial rupture of membranes ni teithagiriria kuongerera ruo na ruo rwongerereka wa mbuire akogwe ruo rwega no rwa kugia mwana na koguo ruo rwongerereka ni kuga na yo time ya kugia mwana ni eka atia ni ya reduce. Haya number 2 ni mai macio ni maturagwo
tungikorwo na suspicion mwana ni munogu tondu mai macio ni matonagia mwana anoga athiaga kioro na tutingimenya ka mwana ni muthiu kioro membranes itari nduriki no itituragwo oro uguo he uria tuthimaga na tukamenya thaici no tuture membranes tugitura membranes no nginya mutumia akorwo ari in active phase of labor yes ituturagwo oro uguo ni haria tuturagira. Okay. Hi, I'm Lonida from Meru. Where is it good to have sex during pregnancy in the name of opening or making way for the baby during birth? Ate is doing sex with your husband during pregnancy, does it help in opening way for the child? Why? To me, the way has always been there. After all, okay. Gutiri na njira ati njira rathondekwo njira ratuirite oro hau koguo ri andu ni makene matige kuga ati ni njira marathondeka njira raturite o hau mundu ndake otari na muthuri ni ngwiciria riri ni public relations ya thuri makigeria gwetha wendo ndio atumia maria ritoru agakihenio tundu tuingi no amenya ru na you know aya no na okuri angi maugaga atiriri icio ni turi aria rira turi korwo tukiaria uhoro wa misconceptions ati nake muthuri mutumia angiona na muthuri wake hindi ria ohete ndari ati mwana ni ahakagwo giko ukarigwa atiriri giko kiu kihitukiire ku na ni ndakwira kuria kwi membranes ihana balloons guti kindu kingihituka guti kindu kihitukaga koguo gutiri undu tocio uria twika gwikoragwo ni atiriri kana ke ndaini ya nyina ri ni kagiaga it's like an insulation nona waya thitima uria koragwo ikutitwo kana ni gakutagwo ni kindu twitaga vernix nita kindu mostly kana gaciaro haha njegeke-ini wona kindu kihana kimaguta na kuri andu matinda makinoga kuruta iyo kana gako kari insulated na kiu giothe na tigeko ni part ya growth yeah ni part na ni very important. Okay, andu matigashira ni spam so it's not spam ni ugo wauga ni ndokiota kugogo aya ayo ambona daktari naitwa Lydia nilijifungua 2024 mwezi wa 8 nikajifungua normal lakini nilikatwa huku chini na nikashono lakini hizo uzi zilitoka huku chini niko wazi sana niulize daktari nikipata mtoto wa pili nataka nishonwe naweza shonwa tena at least huku chini nikuwe sawa odia ona dagatidia geterera mwana wa keri ni athi thibitari atumwo athondekwo ni kugadio eni ategwitumirwo haha fara igutumirwo thieta na ndirarega ni abirie kuhia kironda fresh uria gwikagwo ni atiriri ona thieta nona riu ni ahonire auga ni aterukire koguo ahonire na in fact ahuthira kiugo kiega muno auga wazi muno koguo uria ahonire ri nyama itianyitanire nona koguo uria gwiko egutwarwo thieta atinio wega acoke ni ekugadio ndagitimoro uguo acoke riu atumwo ta kironda fresh na hone niko chiga 1 week amepona na ikaragire mai maremuga mashube hiyo si ndio hiyo njia Riu wega ni atia tenda kuhena oni wakwa but ne ndiramuigwira ruo thariri like the akuhana tare ruo fresh agira na hatirikana haya hari ono ndungi naguo riu tiga no athire haria akigia mwana oige atumwo tondu riu ugu arauga wazi muno ri kana gakeri chances are gagoka koimete tondu njira wazi ndora gagoka koimete riu atangi gakorwo oigite he handu ndaterukire ndumwo no ugiona kiurio go no korwo muthuri ne ara complain onake mutumia mwene eni akiambiririe go complain ndathi atumwo athondekwo gwitene eni
Maisha no mayani. Gugata Rashid Abdalla juge sisemi kitu netogushoka thino agicunje gya gatatu to no nyende kuruta maoni maige no reketa shindigane na mo but netogushoka thino agicunje gya gatatu no ni maundu maingi muno atumia twikagira athuri ungona kinyete haha ani believe you me ni kwirwo erito kaundu so ukamwigwira that times 2 so nitogushokera thino agicunje gya gatatu tugathi haraya. Wandundu mumenishoma. Sasa nitawashoma. Washa tushomane. Ai, shosh. Umejaribu chivu? Na pilipili? Na hazijapumzika? Ona. Amua hasara. Choma na mayai yake. Kimera giki kia urimi wa mbembe ndugetikire hathara urimi-ini waku. Gitira magetha maku kumana na ngoga kana magunyo maria mariaga mbembe. Huthira password 5.7 WDG ni dawa ina hinya na irutaga wira na ihenya igatiga mbembe ciaku itherete shua. Ikira gramu 5 tu hari bobo ya lita 20 ucoke uhuirire mathangu-ini haria magunyo mehithite. Password 5.7 WDG ni kifoko. Password kuma Osho Chemical Industries Limited. Regio nego kamusemanio turuhe mbeca citu na turihe mathiri ni project ire ku murona tungithi na mbere nayo ona no tugure rori ya muthanga propire tutingia ka shopping mall atumia le jenda muiga muno riu no korea ai kwani ama ne muture ku mutuo ne go moro matukaine thiko ici mwenda njeru agote kabagara de kare ai hore na utumagara horerai muhe ndagika igire kureta na kabagara tuagi bana sabasi we tutako maya tia kwa Raha Premium Kavagara ni ithuĩ twĩkuo. Mwiroreri guku ni kwa Fahari Homes na twina tata wa ndusura kai wi guku Bakabrinyo ndi guku ma no reke nyambe nyendie mugunda uyu ni sawa Bakabrinyo kaire tugathaka ndutige gutindo haho kinogithia tutithio nyonie broti icio itigarite na ona nyonjigirire ciothe na nie ni oi kuigirira guku Fahari ni njigagirira eni gutire mundu tarenda gwaka guku Jujafa tarora uyu no uyu ni maneiba nangi no maroka na riu we ni wocereirwo guku ni Jujafa o ndagika 15 tu kuma haria Juja stage mathukuru mai thitima na mathibitari ciegoko na thogora ni kuma 499 nayo site visit woka ukoria ciuria ugacokerio kionaga tuhure thimu namba 0704 000 111 kana tucereka Max Neighbors Building 3rd floor office number T7 matuka ndimurie mutikoragwo na wira tondu riu hindi ciothe no thimu uyu ni Sakari murario nake tukageria undu tocio okay arafu tucoke tusabivu atia na mugate slice imwe tugitinanaga shokereria tugicuje gya gatatu giki na twina ni tugithina mbere na gucokia ciuria itiganite na nja na nicio turenda kuya kiuria namba 15 gatagati ga ciuria nyingi muno makiririe twina cio. I'm almost 9 months sahi nasikia uchungu chini ya tumbo. Can it be sign of labor? Yeah, no koni ruo ruroka na in fact after around 9 months ni pressure tucita pressure pains ni tondu kana riu haria gaikarire ni karahinya na mwana ucio ni muritu na ni munene na ni etireire kuma koguo most of the time eguturwo ni haha kianda ni tondu wa pressure ya presenting part. Okay, hiyo ni common. Hai Wambo, ni Esther Kuma Kiabu. Niko na swali kwa daktari. Mbona after umepata mtoto through CS unapenda drinking beverages too much? Okay. Unapenda coughing ni do?
Aona ni dinamenya no adikite into brackets drinking beverages too much. Kana caffeine ni kuma kurere to coffee. Kana caffeine. Kana kaudu. I don't know. No, because she na slang. Oh no, kore na ruga ige, but meaning the same thing, but meaning another thing. Generation isio, ile irahengirishana. I know. So, okay. No jugiria terere, generally, mutumia thutha wa kugia mwana. Ona to after cesarean section. Mutumia wothe thutha wa kugia mwana. Ni tondu wa breastfeeding. Ni atuikaga dehydrated. Koguo ni tondu wa compensate. Wikoraga ni unyuire muno. Wakora wa boy ndurendete ucuru. No riu ni wambiriria kunywa ginya thubu. Yani ni mwiri uretia. Ni mwiri uretia. Na uretia ni tondu wa riri hena a demand. Koguo it's a common thing. Ti undu muru. Yeah. Okay. I have 4 kids and I had to be induced. Why is it that I don't get pains? Koguo ni kuna ni mutumia na mwanogi. Riu kurigana uria ndira understand kiuria giake ena ciana inya na ciana inya ciothe ni ko-induce. Uria twikaga ni atiriri after 9 months kana mwana akinyia term ri labor pains ri ni tondu wa ni hormones he hormone itago oxytocin iria tumaga uterus contract na oxytocin yore yuma thini wa hakiri. Koguo ni kuga atiriri akinyagia mieri 9 kana akinyagia mwana wake kugio no hormone yo itiratwika naturally released kana ona yatwika released iria roimare itiraigana ko cause labor pains. Koguo no ginya yongererwo artificially. Okay. Hai, nauliza kama mama amepata mtoto kupitia theater, mtoto wa kwanza na wa pili ni theater pia? Theoria hii? Haya, tunyitanirie daktari, mimi nilipata mtoi wa kwanza CS, so niulize second naweza pata normal please. Okay. Gucokia na atiriri kukurigana gitumi kiria giatumire eko cesarean section ya mbere. Agikora kiro cesarean section ya mbere ni tondu mahindi make iria twitaga cephalopelvic disproportion. Measurements kana diameters ya pelvis ya pelvic bone yake na diameters cia kiongo kia mwana itingigana na kiongo gitingihitukira mahindi-ini macio ri ikoro pelvis yake ni nini gutiri undu icenjetie size ya pelvis itina cenjia. Koguo mwana ucio ngino agekatia kana agikoro mwana ni kunoga nogire ri na pregnancy no engi mwana ti munogu ri no aheo chance ya gwika kindu twitaga trial of scar kana trial of labor. No ni gukuringana iyo nigetha wigue mundu ni araheo trial of scar no nginya athimwo mwana ni mwikaru wega mwana uyu size yake igana atia nigetha tutiga subject mutumia ruo-ini tucoke tu end up na ruptured uterus. No angikorwo athinjitwo rita ria mbere na ria keri it's a no go zone. Okay. Gagatatu na gakana nginya any other pregnancy ni theater. Okay. Haya, hai Wambo, niko na swali doctor, niko na ball ya miezi 7 lakini niko na uchungu side moja ya left. Uchungu iko juu, shida inaweza kuwa nini? Side ya left side ya left yarauga ni haha uguo. Riu tutinamenya kana ni lower kana ni upper. Okay, most of the time atumia ni ma complain na gohoro wa pain mena urinary tract infections na ni very common atumia mari pregnant. Ni tondu at 7 months turauga kana kauri ni guikuruka karenda kwambiria guikuruka na gaya guikuruka gaikarire bladder na bladder igatuika ini ya reduce in size. Koguo the last months mweri wa kanana na wake dogo tuyoka kurikiriria atumia ingine mego complain uhoro wa urinary tract infections na one of the signs neither makaigwa tamarahia magithuguma makaigwa magiturwo ni nda lower abdomen. Koguo it's very common. Another thing ingituma igwa giturwo ri ni position ya mwana. Angikoro mwana aikarite akigamite oguo ri nona kana auke haha no maguru makigamite o koguo no hakoro hari na an organ irahihinya ke mutumia ucio. Koguo it can be pressure kana ikoro ni a urinary tract infection. Good. Curia namba 20. Hi Daktari, I'm Jane from Nakuru. I'm now 7 months pregnant but my tummy has never changed. What should I do please? Dakadire ashijidirageria ruga dire aneneha. Emery 20. I'm now 7 months. 7 months. Okay, to me igiuga for me it's a concern. Tondu angikoro mieri 7 na ndetire ya cenjia mwana uyu ni aranene high in size mai maria mamukuite ni marongerereka
koguo thiini wa mwana ri atathan mwana gukura ri he mai macio metagwo amniotic fluid ni marongerereka kuringana na size ya mwana koguo at 7 months ndeyo yagirirwo ni gukura igikura koguo my major concern mwana ucio no akorwo ndarakura either akorwo na intrauterine growth retardation koguo hena gitumi kingituma mwana akorwo ndarakura na uria kwagiriire number 2 mai macio ri no makorwo matekwongerereka uria magiriire number 3 iria riu most iria itangenda kumushtura nayo ri kana kau no gakorwo gatiriho tondu mwana ukite ndangikura. Hey, my friend waheaga story and I love the way atumia mahingũkaga by the way. Ajiraga ni muthuri wake wa notice nda yake ndirakure pregnant. Makinyirie mieri 7 ndo iri uria. Mieri 5 niguo muthuri ambire kumuria ai 6 7 uthi thibitari akorwo ri kana gatire na maguru. Kahurukire ta like 2 days ago no gakirite yo how? Yes. Yeah, riu uringi mu advice ni athi thibitari eke scan. Na kana no gakwire ndani na gakire na dry wood. Eni. Kai. Eni na gaikare. Eni na nikyo riu thibitari atumia meragwo twambiririe clinic 12th week. Twambiririe clinic. Ti 12th week. Twambiririe clinic. Koguo ni kuga mieri ina. Ni mieri ina twambiririe clinic. Ucoke wandikirwo uriukaga clinic after how long? Tene tugaga tugaga 4 antenatal visits. Diko ici tugaga 8 antenatal contacts. Yeah. Okay. We ndakwira koguo muthuro nocio ni very muthuri ufatie ukiheo kindu arorwo wega tondu ikoro ni arahota ku notice the mutumia ndirakura. Hi doc, I'm 39 weeks of pregnancy. Sorry, juzi nilikuwa nina vomit na kuumwa na tumbo and diarrhea na nikapimwa mkojo na nikaambiwa niko na UTI uterine protein. Can it harm the baby? UTI ni thibitari ya heo dawa. Yes, UTI uria ikaga ri ingituika severe no induce labor. No auga 39 weeks. Kan oruga 39 weeks. 39 weeks ni athi athondekwo ni athi thibitari. Kege, I'm pregnant at 51. Is it risky? Naogopa. 51 dress yani 51 years. Yes. Yes. Tena twacitaga risky pregnancy. A risky pregnancy. Ni athi thibitari tondu number 1 no igwa ni aretigira koguo ena anxiety koguo ni athi thibitari identify dagitari ongirikireria rugendo ruru nake. Hi Wambo, Aki, I'm looking for a baby na niko na shida cause nilitolewa my right ovary. Can daktari help me please? So no ateithike no riu ucio ni mundu kwenda kuoneka 1-on-1. Okay. Aya, habari zenu Wambo na daktari. Nilipopata my firstborn nilipata through CS in which I was told nilifunguka 6 centimeters na nilipotobolewa maji ilikuwa green, ikabidi niende CS. Swali, inaweza pata mtoto nomo? Reketushoki na kiuria kige. Swali lingine, huwa kuna endaje unapata mtoto ameturn but ana struggle una struggle kumpata mpaka unaenda CS Kawambu. Ushowira wa kuabu yitu. Ni twanario horo wa riri indications for cesarean section. Kitobe tuge uria alitombolewa maji kioro maji kakua green. Koguo mwana ari munogu agithi kioro na kioro kiu nikio kirauma gikia green. Koguo we atwarirwo theater ni tondu wa mwana kunoga akoria atiriri no age kana kangi nomo. Koguo ucio ri tugaga parameters ici ingi ciothe ingikorwo ithimetwo ikorwo ndari na thina ucio no aheo chance ya guthie nomo. Okay. Ucio ngina kiuga mwana atan orowe arauga atiriri niki gitumaga rimwe ri mtoto ana turn but una struggle kumpata mpaka unaenda CS. Riu ni tondu wa itumi icio ciothe tukugite no atan no akoni munene muno no atan na noge. Good. Aya Wambo, sasa niki gitumaga mwana agerera agiciarwo agatwarwo nathari na ne mukinyu okunoga na kunoga kuria angikorwo nogete muno tumitaga severe asphyxia na riu iyo no nginya mwana atwarwo nasari nigetha thia akarorwo ya kana angikorwo ena mathina mangi no ndoigwa ucio ni arauga atiriri ni aremo ni kuhuhia ungiona mwana kuhuhia ri ikoragwo involuntary ndumenyaga ukihuhia same case applies kana gaciaro immediately ni kuhuhia kahuhagia no ungiona gakariu kararemo ni kuhuhia ni kuga ni kanogete muno kana lungs ciako nacio ti well developed. Koguo ni
no nginya gatwaro nursery gagateithĩrĩrio. Haya, kindly mtu anaweza enda scan miezi ngapi? To advise the first trimester na third trimester. Okay. Haya, aki mimi niko na wiki moja kutoka nijifungue. Nilijifungua mtoto wa kilo 4 na alikuwa amepitisha mwezi mmoja, na nilieka wa uchungu, hata kutembea kumekuwa ni shida, na siwezi keti na nimefura uko ndani na bleeding haisimami, nitafanya nini? Atarudi hospitali. Tondu angikoro ni ara bleed ri ni thakame roima. Angikoro amefura ri kuga ku arauga amefura ri no, my first suspicion ni kindu gitagwo hematoma, ni kuga he handu haibu, na hau hematoma ri ni mukiha wa thakame uturikaga, koguo thakame kaimba hau. Koguo ri ndingihota kumenya ka ni uimbo ucio ka ni kiga kia uciari kiimbite, na ringi no korwo ni infection ingituma korwo imbite. Koguo ri the best thing na the most advisable thing ni athi thibitari, ndagitari ni ekuhota kuona. Na ningi uhoro wa bleeding, ona korwo ti muibu bleeding ni acoke thibitari. Mambo ambayo mtoto kufungwa na umbilical cord na iko loose, shida mtu anaweza na inaweza na iko loose ni shida, na mtu anaweza pata normal. Okay, angikoro ni loose, midwife waku kana ndagitari ni eguku advice. Ingikoro iri loose ni kuga kana gaciaro kiongo kioima ri, angikoro placenta, I mean umbilical cord ni loose ri, no kwerutanagio kana gakoima. Haya, niko na 2 scars. Do you think it's good that I try giving birth normally or go for a CS? And what week should I be booked for CS? What's the risk for waiting to go for a CS on the due date instead of the date from the doctor? No, I don't even think it is good. It is not. The advisable. After 37 weeks, no athia ruto mwana. Tushokie kiuria gia thate turikie. Wambo sasa I'm 36 weeks pregnant and my baby bado hajatan, still in breech position. What should I do for the baby to turn? Amelalia mbavu na ni uchungu sana nikiinama. Gutiri undu angihota gwika. Breech ni riko tuonie. Breech no iria. Breech kana kauga ikarite thi uguo. Koguo gakauma na mugongo. Gakoima na buttocks. Na jikariro. Ni jikariro ikamba kuma. Koguo gutiri undu egwika. Mwana niwe wigaruraga. Tene gwi kindu gietagwo external cephalic version. Kuri andu mathiururukagia kana kauga kathiururukio, but thiku ici ni ti advisable. Ni tondu wa the risks involved. Koguo ri ni eterere athibitari akimwana. Na either breech kuringana aria agakora ndagitari ukakora akimuhando. Angikakoro ni ona kana kau no gaciaro kari breech ni akamu advice. Angikoro gatingiciaro kari breech no gutwaro gatwaro theater kana koi. Yeah. Thank you, Ani. Na ndigwa ta nyuma kigeranio. Heo glucose. To mahano kahua gugutwara. Hey no nginya. Kambo thiti yanga. Ndigwa ta mundu uma gwika kigeranio. I know. But it's good. Sasa you can imagine we ni umuthi. Ithuro muthenya. Kigeranio exam room. So aya hehe de twerago twiciana tukirwa atiriri mundu uranoga na moko nororano gana hakiri ororano gana hakiri no gamakire gukira mundu raruta ira moko tukarigwo ni ate maugaga riu ni tuwi. So ogena ogima mwega wa mwiri go nigo tukuhoyagira na nginya kuria hitari gutari no menyo nikio nake mwathani tuheterite na ri nigetha tugakuukanura nigetha oro mundu agatauka ukagia no menyo mwega tondu ino ogima mwega wa mwiri ona menyo waku ni kugashira na methere yaku nginya ya mutongore wendaga ona methere yaku na mikaraniria yaku na maundu maku ni megukorwo makigashira. Bye bye, God bless.